Aki numero chegente konko agutole igorari mbate bomo gusiate numero chenko agutole. Kwa mari chali na tumoteba igatonya togambere abachali mumotagete igatonya togambere raungiye mumotagete igatonya. Si sweetheart. Mokali ko itabagia. Tiga naende ngirole. Si sweetheart. Ebitamtam. Bia Jerusha. Bia William Ruto. Bia More. Bia More ndatabaga kabaito. Kakie na ibode bia leron ko ebisindo borange tu mugakone Nairobi natiga. Kaki abantu baito tigamba monyerere enaru Western twarenge na babo Faruku omujumbe naro chorwo omugeni okorokunda kwa ebabwata magenderero abagusiba minto ingito tatwarere tiribero lia magenderero kaki abantu bakoroseri guchilami bakoroseri guchinyomba rabuna gusito tabwati obolemo arafu omugusina atebetega tose merimo kamumuro tarakora ki ndonyoteba akitari chisokoro chite chiatorarerete buya chigatotebi tose merimo kamumura otarambo indu twateba lakini mwibwete ngentongo batebe tose merimo kamumuro tarakora ki naende ekero mongine bwatera neti totebe kene Nawe kemete nyisaba nantebe tabwati omwana nda kwa moreje rusho bogabana ndoje mobwate temita omo gusiningi mo getingi nyeke ngaini Rabna na chenjire walking style kare getingi nyeke ngaini ondikaga chembule otwage soemaye si sweetheart Jerusha baba nina muntu mulego twage sema watu wa Nyamira wapi makofi ya William Samoei Ruto wapi tutamia kama na Jerusha mtu asiwadanganya watu wa Central wako na maji wako na barabara wako na mahospitali wao wataki maendeleo. Watu wa Kisii tunataka maendeleo, watu wa Nyamira tunataka na maendeleo na mtu wako na maendeleo anaitwa nani? Inune vitamtamu mutigare bia. Bia mona. Mugusiye singinya kingaini. Mheshimiwa Joash Nyamoko ngochalenge Onyoro iganga 100,000 otebande tero mungi na Jerusha na inchebu no mungi no mongaini o maeta sakoru na sagochia ngotigande 100,000 asante. Huyu mrembo anajua kuimba? Umefurahia? Aliimba namna gani? Aya, hiyo ni tutam. Ni tutam. Mheshimiwa Spika wetu wa Bunge, hebu sema Papa wa Roma. Mheshimiwa Moses Masika Wetangula ametumana 500,000.